clear to le ngai thla tu te zir top ni chibai le vek ule nizan lama FIFA Club World Cup in nelna nei chun zom ni hin round of 69 machon tur te po an hriat kim ta chung te chu kan thlirin kan ngai thla ho anga chuba ka football thuleng te po ngai nom tak maya omle treu maya chung te chu thlira ngai thla khona tun tuma chuan in nei le donong o soita kangin club liante inelna FIFA Club World Cup chu US rama nei chun zom zel ania nizan lama group G chin felna inkhel mu nom taka English Premier League club Manchester City lamin point thum hlutak an lo chuaka group leader ni inchu inkhel mu nom taka anking pui Juventus chu gol nga gol nin an sop he inkhela hian Juve lam hian game an thunun lo angreng khop maya City hian an ngam hle tinani chu inkhel chung zong hian Juventus en target a shot tum ni an neya target an shot ang chun chun te ro gola alut ve an ne City lam hian goal shot tum som ni pali te meu mai an nei thunga ball possession le in pass dik konga po an chung nong filor le he inkhela hen goal po kan mu ma khop maya inkhel an ran deuh chau 10 minute kuan leka an lang lu thar 8 no resiam sak atangin Belgian forward Jeremy Doku chon ma an hruaina goal aron khonga Juventus an sipor an sud ma le minute som pakhat naleka Kup Menerson an sipor aron suta game bawro po tang zui tak ane first half a hian goal dang alu bel don lo nin lang man ma se minute som ni parukna Peri Kalulu chon an lama atilut pala City lamin first half a goal ni goal khatin ma an hruai zui bok second half an tran le deuh chau 10 minutes som nga patni na City tan Matthews Nunes a siam sak atangin ben chatanga ron lut Erling Haaland chuanin an goal thumna aron khung leya goal thum goal khatama an hruaina goal ani pialama Manchester City tana goal zathum akung tlenna ani chi maya ro pui hem tak ani hei zat hit chu hemi nuwa hian minute samruk pakwana City hian goal an khung bel leya Savinho simsak atrain English midfielder Phil Foden chon an goal li na aron khung leya minute somsari pangana Savinho chuan goal nga goal khatama an hruaina goal ron khung lein Juventus tan minute somriat palina an ming chian lutuk tur veng him turin Dusan Vlahovic on Kenan Yildiz siam sak atrain an sipur aron su thena goal dang lobel zui talavin City hian goal nga goal nin ne na an changa point hum an lo chuak Group G chin felna inkhel danga Moroccan club Wydad SC le United Arab Emirates club Al Ain te in machana Al Ain lam avanei zo ka an tanga goal ni goal khatin Wydad thi an ne he inkhelan Wydad tan Jesus san ma an hruaina goal minute lina khungma se Al Ain team tan Fodo laba maiwa ka Romero ten goal an khunga goal ni goal khathian laina changin point hum an lo chuak Tihian Group G trong hian Manchester City chu khel thuma point kuan en group leader ni chuin last 16 an luta Juventus po khel thuma tum ni chakin point ruk nen last 16 lut ve bokin Al Ain le Wydad teroin inelna an mang tha thung tukin jing lama group H chin felna inkhel mu nom taka Spanish La Liga club thale lo tling Real Madrid in point home an lo chuaka an kingpui Austrian Bundesliga club RB Salzburg chu goal thum fain an ne he inkhela hian Austrian club RB Salzburg hian goal shot tum som pani an neya Real lampo hian goal shot tum som pani thau nein inkhel pum pui thlera ero Real an chung nong hreta an inkhel tok ang reng vereu khop maya goal khung konga ero Real Madrid an van nei ta hle thong ane he inkhela hin first half a goal alu don lo emoti no minute som li na Jude Bellingham siam sak atangin goal khung thailo wanga tu naya an soisel de reng mai Vinicius Junior chon ma an hruaina goal aron khunga additional time minute somli pariat na Vinicius Junior siam sak atangin Federico Valverde chon an goal ni na aron khung le second half a RB lam hian na takin an nor leta hun thapo anin siam no la mase goalkeeper tebot court to chu an paltlang zo talo ani
an nor lu torin minute somriat palina Real Madrid tan rol thar mabak eng tak nei Gonzalo Garcia chon an goal thumna aron khung leya goal dang lubel zui talavin Real Madrid hian point thum hlutak an hlo chuak zui ta an ne an group atang hian in khel danga Saudi Pro League club Al Hilal po an chaka an kingpui pachuka chu Sydney fine har salutuk lavin an ne he in khelain Al Hilal heng goal shot tum riat nain pachuka heng goal shot tum som pathum an nei thonga ball position le in pass dik konga ero an in tluklang khop maya an in khel tok reuh hle tin ani chu he in khela hin minute som ni pahni na leka season liam ta Saudi Pro League pahni na Al Hilal team tan da sari siam sak atangin alwa sari chon ma an hroina goal aron khonga hemi nu hian goal dang alubel mai lafa sikhat fa hian an du tok do nemo kan ti nu minute som ko pangana Ruben Neves siam sak atrain Marcos Leonardo chuan Al Hilal tan an goal ni na akhung leya goal dang lubel azui talavin Saudi Pro League club Al Hilal hian point thum an hlo chuak Tiang group H po an ching fel vele ta Real Madrid chong khel thuma point sarinen last 16 an luta Saudi Pro League club Al Hilal lampo atopa chon round 16 lu turin an ronin siam fela khel thuma point nga nen round of 16 lutin RB Salzburg le Pachuca te eroin innelna an mang tha felta Tiang round of 16 in matchon turte an hriata round of 16 innelna hinak tu zandar kole chan ve tangin an nei don na last 16 in khel tur ho hi hantar langta ila Palmeiras le Botafogo te anin matchon don na Benfica le Chelsea te in matchon don bukin Paris Saint-Germain le Inter Miami te anin matchon don na Flamengo le Bayern Munich te in matchon don bukin Inter Milan le Fluminense te anin matchon don na Manchester City le Al Hilal te in matchon don bukin Real Madrid le Juventus te anin matchon don buka Borussia Dortmund le Monterrey te anin matchon bukang Inke result lamka santai la football thulenga lut chau donang o tun chum chu David Ornstein an atarlen dana tanghian bul tran don ta ila Liverpool tan thulo mom hriat tur awm le theidon niin alanga Ornstein an atarlen dana Alexander Isak chuan Liverpool team zom achak ngei thu asoi chiang ta niin alanga chuti rolin Liverpool lam hi financial thela boy andu lo ani chuan an player kol lai hi hral then an ngai do niin alanga Isakan an team zom adu tak sia chuan an player kol lai te chuatirin ani hi senglu le mai an tumin arinom he thui David Ornstein hian aron tar langa Fabrizio Romano second anti main aron tar lan taka chuan Liverpool hian ani hi senglu an tum thut te po arinom football pandit na thok mek pangeyom ve tak mai Jamie Carragher point thu thar aron neya United team zom adu thulo sei to tu Emiliano Martinez sungchanga angai dan aron soya aron kap le hlak mai Jamie Carragher chun ani hi khovela goalkeeper thaber tin an soi thina World Cup no moi te po a choi ngeye amai ro chu a khelna tlap hanen ta ula tundin huna Aston Villa ta na khel ve mai ania chuwang chuan khovela thaber ani loti hei hian ati chianga tlap thata ka khel tur ani chutianga a khel phak lo ani chuan khovela goalkeeper thaber ani loti na ani mai ti hin Carragher chun aron kap zau mai Palmeiras le Inter Miami te anin matchon ma khan Felipe Melo chuan Lionel Messi khelmek na Inter Miami chu Palmeiras in an sop prep thei tur thu alo soi ani kha amai ro chu an hanin matchon ta anin ne tok zuita ani kha Palmeiras kha an tal boy jok te po kan ti thei hi lang hemi chungchang a hen Felipe Melo point thu thar aron neya tun trum chu Messi soi sel zongin aron che tatlat lo mai Felipe Melo chuan kain chuan na ber le karuma Messi thalak ka bel chan hi chu ani hi ka player ngai san ber te zinga mi ani ya nakina fate kala nei ve anga chung huna chon Messi nen kan loin mu ve to ti ka soi theina turatan he thil hi helai munada kanni Messi hi paro pui tak ani ya mi zong te enton ani ti in Felipe Melo chuan asoi Manchester City in Lyon atanga ansenglu tak French forward Ryan Cherki point thu thar aron neya media ten ankom na City azom chan chu aron soi Cherki chon hetla pahin Rodrigo an Ballon d'Or alodong towa
City tana khel player te hen Ballon d'Or andong thei ti hi ka chiang ma chu wangchon helai mun hi pan kani bok City ka pan chan ber chu Ballon d'Or ka don theina tura ta na kong min sial saktu tur thaber ania kai chon ka nga ya min du tu thanem takha omma se Ballon d'Or hi kathil le kathil tumber pakhat chu ani ve tlata chumi ka ti theina tura ta chon City hi ka pan ta ani tin rian circuit chuan asoi rian circuit hi Lyon team ta han tumza somriat panga lai a khel mana kumno pangte ni chunga thil tia chan pui tak ani Lyon tan hian tumza somriat panga goal somsari pali te meu mai athok chuaka League 1 Team of the Year te po tum khat atil thei ani kumsom parukmi ani train Lyon team tan a game ma saber a khel thei towa Club World Cup tu na khel meka City team tan mi tangkai tak ani chhole mek bok ani hian asoita kang khan Ballon d'Or hi adon thei kan ringem le Arsenal team ina anseng nu tur thu anlo puan chian to Martin Zubimendi point Arsenal team athan chan anzo na chu aron changa Zubimendi chuan Arsenal le Liverpool te hi kha khai khin na saman khop maya khoi zok nge zom ka chakang ti po kha zo na ka in zot na sa thin le amai ro chu ngun thluk taka thil ka ngai to chian nuwa Arsenal matlir le ruah man na te hi atha fe zokin kei chuan ka hria a sul nu an nei that zok mai ba ka an kalphung te po hi tha ka ti ma kalphung nget tak an nei ani chu wangchan trophy choi ka duwa chu wanga Liverpool la ya Arsenal pantum ta zok hi kanita bok tin Zubimendi chuan asoi City goalkeeper Ederson point ni zang khan thu thar aron neya Club World Cup an khel zo no mediaten an zo na chau changin Ederson chuan kahmalam hun chu Manchester City hi animaya chuatumna engma ka nei lo ani mitam takin chuak turanga min soite hi chu za zela somko pakwa te chu dot thu mai ania hetiang dot thu ka chuak turanga lo leng wakte hi khoi atanga ron kalnge ani po ka hrelo ani chu wangchang kathil soi omje ber chu City hi nuam ka ti ma hetlap hi ka mangaya helai muna omreng po hi katum ani tin asai zui bok Jorel Hato point to thar aron nei chun zom zela Netherlands under 21 tana fe chuak Jorel Hato hi tundin muna English Premier League club ten senglo tumin tran an la meka adu tu zinga Arsenal le Chelsea te an khan le tundin muna Hato po hian chu apoi ti lo ni in alanga Premier League lama pem dai a hrelo ni tarlan ani bok season tharlama chan Hato hi Premier League ka kan mu arin oma Arsenal emo Chelsea lam hian an senglo nge arinom English Premier League club tena senglo tuma an hel na sat mai Rodrigo point ni sang khan thuthar aron neya a khel mek na Real Madrid coach Xabi Alonso chun hemi chungchang a hian an zo na chu aron changa Xabi Alonso chuan Rodrigo hi player thatak ania khoi hmuna po omse ani hi chu atha mang technical thatak aneya arel ruput mang adik bok ani tundin hmuna bencha kala thuti reng chan hi chu technical thil ania heng thil te chu soiwak atun lem lo ani amai ro chu ani hi player special ro pui tak ania season thara po kan team ma om zui zel du ani chuan kan team ta na mi tangkai ani nge yang tundin hmuna chon technical thila wangin kan na chhori lo mai ania kan player poimo alani don ti hi ka soidu ani tin asoi zui bok Manchester United lampoint an forward Alejandro Garnacho man antitlem le ta ni hin alanga antitlatniam doi anne Garnacho hi United hin atira aman atan hin pau million somnga panga vel an phut thu an lo soi towa hetiang zata le ngam te chu anom chi lo a ang le tundin mona Alejandro Garnacho hi Chelsea le Napoli ten senglo tumin tran an la meka Arsenal nen po seizom an ni red to bok hetiang kara hen United lam hen aman chuni zang khan an ron titlan niama Daily Star lamin atarlan dana Garnacho man hi United hian pau million somnga panga train somni panga vela an titlan niam ta ni in alanga ama do tu te tan chon hei hi thulomom tak ni to rangai ani Saudi Pro League club Al Hilal lampoint thuthar an ron nei vele ta in lak that chu an tum chho a ang hle Al Hilal hian ni zan lama khan English News 10 an tarlan dana Lionel Messi chu senglu an tum tur thu an ron tar lang vele ta khau maya Lionel Messi sengnu tur hian
sumpo thanem tak the chu antum ni tarlan ane kan lo tarlan to angkhanin Lionel Messi hi Major League Soccer lama hian December thleng dai ba khi contract anei to lo ni in alanga hemi nuwa hi chuanin free transferring contract azia bel lo chuan achuak to don ane hei hi alhilal lam hian threradin senglu antum don ta ni in alanga mimal inrem na nei puitumin biak antum thu te po tarlan ani tabok English Premier League club Chelsea tana khel mek Nicholas Jackson point ni jang khan thu thar aron leya Gazeta dello Sport lamin atarlan dana Juventus namchan senglu an threlo ni in alanga aman atan hen euro makta doi samruk vel po the chu an threlo ni tarlan anni Jackson hi tun hnaya borok anei neu maya chuak turang te point thom aleng na sato hle hemi hi Juve lam hian man tangkai antum ni in alanga senglu antum thut te poin arinom Chelsea lam point thu thar anron nei vele ta Ter Stegen chu senglu antum ta a ang hle Stegen hi tun din mona Barcelona lam chon achu an phal sak towa Barcelona tana lo khel to tam tak ten Ter Stegen an thlau thlak dana hian Barcelona te po an dem na sa to hle he tiangkara hian Chelsea lam chon senglu an du thu an ron soi vele ta Galatasaray pan mai turanga an soi mek Ter Stegen hi hijack an tum ta tinani chu Oliver Giroud point ni jang khan thu thar aron nei vele ta French forward Oliver Giroud hi League 1 club lama akal mai arinom ni zan lama khan Lequip Newsin atarlan dana Lille lamchon senglu antum thu tarlan ania Major League Soccer lama khel na mun chang tam to lo tak komsom thum paria tau pa Giroud hi League 1 lama kan mu mai te po arinom Giroud hian kumsang ni somni pali khan Los Angeles FC hi azoma tundin huna khel na mun achang tam na tuklawa season kalmeka Los Angeles tan trumsom paruk chau a in lan thaya starting 11 a hin trumnga chau a umbok tin season kalmeka gol nga bak alak hung lo boka hemi wang hin Los Angeles in achotir an phal arin oma li lama kan mu mai tepo arinom Spanish forward Alvaro Morata point club thar anei don ti achiang thokhata Fabrizio Romano atarlan dana AC Milan striker Alvaro Morata hi komo lama akal don ta a ang hle Morata hi Milan lampoin achua an phal sak towa Galatasaray lam hian angheta senglu antum lo niin alang bok hemi hi sharanin komo lam chan senglu antum ha ses Fabregas noya season third lama chuan Alvaro Morata hi kan mu arinom ta hle Turkish League club Jose Mourinho and Colmek Fenerbahce lampoin Jadon Sancho chu an hnai to hle ni hin alanga nisan lama khanin Turkish News 10 antarlan dana Sancho po hian Fenerbahce zom apoiti lo thu asoi to ni in alanga tuna tangari lo te anin dor na hi akal tluang te poin arinom Sancho hi tun din huna du tu anei lutuk lava Saudi Pro League almatangin som tu aneya Saudi Pro League hi chu khelngot alatum bik lo ni in alang bok amai ro chu United lamin chhor antum lava Chelsea lamin angheta senglu antum lo tak bok sia chuan ama du tu tlap om chhun te po kan ti thayang Fenerbahce hi apan mai angai arinom ta English defender tuna Crystal Palace captain ni na chel mek tu magai po Liverpool chon an senglu thei ngai don ni in alang ta ni zana ma khan pu Romano an atarlan dana Liverpool le Crystal Palace te hi English defender man chung changa hian anin rem fel thei ta ni in alanga aman atan Liverpool in Euro makta doi somthum panga an the chuat chu Crystal Palace lam hian an pom sak don ta ni in alanga tuna tanga rei lo te a Liverpool hian defender thar an nei don ta a ang hle Liverpool hian an defender kolai Gerald Konsa mai ba ka Konate te chu an chan ngei don ni in alang towa hemi wang hian defender an mamo na asang to hle chumi ta chon ma gai hi tun hnai chawa tang khan an dora gai po hian Liverpool zom adu thu alo sei to bok nen tuna tanga rei lo te anin senglu fel thei arinom ta City lampoin ni jang khan thu thar mak tak mai an ron nei vele ta Pep Guardiola mun ruak lo khatu turatan ses Fabregas chu senglu antum tur thu tarlan anne Pep Guardiola hian City team hi ain kol rei lo tuk to don lo ti achiang to wa ama nge point hemi chungchang hi alo sei to ingtika nge achwa don ti ero soitak alo lova
chua ve le ses prabiga si city lam hian sengnu an tum tur thu an ron soi lei lok ta tin ani chu Arsenal ina sengnu tuma an hel na sat em mai zaire emery point tu anei ro chau khop maya kumsom pokoleka upa hi nizan lama khan ESPN lamin atar lan dana Manchester United lamchon sengnu an du thu an soi vele ta Paris Saint-Germain a khel na mun chang tam lo mai zaire emery Premier League ka kan mu arinom chho tran ta United emo Arsenal lama hin kan mu nge arinom Liverpool lamin sengnu tuma an hel na sat mai Victor Osimhen point ni zang khan thuthar aron neya tun trum chu indoor kal tuang lo lam ani thong Liverpool hian tun hnai maya khan an forward Darwin Núñez le Victor Osimhen te hi in thleng puitumin Napoli hi an bia nizan lama khan Napoli lam hian achan na an peta an indoor na chu hemi bi ka chon akal tuan lo thu an soi aum zia chu in thleng kol an tum na hi Napoli lam hian an lo hnol sak tin ani chuti rolin indoor na hi akal chho zel don na Napoli lama Nuno hi akal don ti achiang thokhat to boka Nuno le Osimhen te hi anin thleng tho ero arin oma sum an pek bel tur chungchang a hian anin dor le phot arinom Liverpool hian ni zan lama khan thuthar dang lo mom tak hriat tur an nei ya Hungarian defender Milos Kerkez chu an sengnu thu an puang Milos Kerkez si kan hriat ang khan Bournemouth ta na che tha mai kha ani ya left wing back kan ti ang chi kha ani ya tarmalam pui thei tlarhnung lam thleng po pui thei kan ti ang chi kha ani bok Liverpool hian Milos Kerkez man hen pau million somli an the chuaka hemi mang hian tlap pani te anin rem thei ta ani Hungarian international hian Liverpool a kumnga dai contract aziak ta bok ani ti hian transfer kongka in hongmeka Liverpool chan player pali an sengnu ta Milos Kerkez ma hian Jeremy Frimpong Florian Wirtz mai ba ka Armin Pessi te an lo sengnu towa transfer kongka in hongmeka sum an mang nem to hle tuna an sengnu tak Milos Kerkez si Liverpool squad ti chak tu turangai ania Bournemouth tan po atangkai zia kan hretlang theu ome Kerkez in kumsang ni somni pathum khan AZ atangin Bournemouth hi azom tranna khati hun lai khan pau million som panga ve lek sengin an senglut ani English la Bournemouth tan tum samruk pasari ain lan mana gol rukle midang gol khong tur siam sak tum ni anei to boka season liamta Premier League ka ache tha ma hemi wangin Liverpool mit atlung ta hleya pau million somlin an sengnu thu an puang ta ani Victor Gyökeres point to thar aron nei vele ta nizan lama khan media ten an komna an zona chu ron changin hemi chungchang hi Fabrizio Romano chun aron tar chuaka Victor Gyökeres an media ten Manchester United kan hnol tin an soi thina hei hi thudik tok lo ania thu an kai lek mai chau ani thudik tak zok chu Arsenal zom hi ke chon ka chak ke mema United team po hi zom ka hre chuang lo ani khati hun laia thil an the dar dang kha adik tok lova Arsenal zom ka du zo ka wang United hi ka hnara chumi chu an kai lek tamai chau ani kamalam hun tur hi engma ka soi chiang thei ri lo tin a soi zui bok Gyökeres in Arsenal hi a number 1 an niya chumi do United tin ani chu footballer a point amol fal deuh hi anom ve thina meichia kuthan thlak mai hrelo te po anom ve le chok thin nizan lama po khan thuthar aron oma EFL striker Oldham Athletic tana khel mek ken harat chon meiche pakhat chu a hnek thal top maya hemi chungchang hi nizan lama khan alar hle maya ken harat po hian dem tu anga hle hemi chungchang hi a video footage po clear tur aum no la channel lamai ro handa chi ani lem lawa copyright om dona wangin athlala ki han en tamai ila kian harat hi meiche pakhathian anial ve deuh ni turangai ani thuthleng chera athulai chu hnek thal top maya thole turpo aum to lo ani athita tina ero ani lawa ni kho shelo khopin a hnek thal top tina ni so hemi nu hian kian harathian thuthleng te po avom thlok deuh long maya athin rim hle ni turangai ani hemi chungchang hen engtiang in nge khes an kalpui don ti soi ala om lem lova kian harat hi lungin lama ata ngange poisa achoyang ti chu tuna tanga rei lo te a kan hriat arinom kian harat hi player na ran ani lem lova season liam ta po khan a che chelem lo hle National League a train league 2 wa
a team all tham hi akai puya heta po hian a player poimo tak ani nge final a hian all tham athletic in Southern an hne tumin goal thum goal nin an chaka hemi tuma hian chakna goal a khunga league 2 a team hi akai san pui nge anne tuna che danero a thing hle Fabrizio Romano atarlen dana Arsenal lampoint defender thar an nei trap ta ni hin alanga nisan lama khan Valencia center back thazet mai Christian Mosquera chu an senglu thei trap thu atar langa in biak na po an kalpui to pialama mimal in rem na po an nei thuak to ni in atar langa tu na tanga rei lote Arsenal lam hian Mosquera hi an senglu thei arinom Cristiano Ronaldo rote point ni sang khan thu thar aron neya Al Nassr tan contract chu kumni dai aziak ta nge ya kum sang ni somni pasari June thla thleng dai he team tana inlan zel touring contract aziabel zuita anni nimin lamakan lo tarlan to angkhanin kum khat nge kumni dai hen anin rem don ti kha achiang lok theilawa Ronaldo dudan ange yin Al Nassr hian kumni dai contract anzia puita anni Ronaldo hen Saudi Pro League ka ahun top ahman nge arinom tahle a contract hi apon ang reng khop maya Ronaldo hian chiang taka soi omlo ma se kum khata hen euro makta doi zali atanga zanga ve lai chu a hlo theido ni in tarlan ania tlapa hian ho tu ni na po anei chhotran don ni tarlan ani bok a contract hi apui ang reng hle Real Madrid forward Kylian Mbappe po alo khel to thin na Paris Saint-Germain laka chun alung oi thei thlod lo ni hin alanga nizan lama khan lawsuit file te po anei chun zom le ta tun truma case a file chan hi chu a hlo an pe kim lo chungchang ani lem lawa Paris Saint-Germain in aril ruput mang anti chiat sakna sadlutuk awangin lawsuit hi a file thu tarlan anni hemi chungchang hin Mbappe hin thiam achang ni chon Paris Saint-Germain laka sum engama zat chu a hmu bel le turangai anni Odion Igalo poini zang khan thuthar aron neya United team tana loin lanto Igalo chuan Victor Osimhen chon Saudi Pro League pantura adu thu ashril Igalo chon mitam takin Saudi Pro League hi an soi sel thina a thatok lo tin an soi thin bok a mai ro chu heram league hi tuna tanga rei lo te chon sang taka a involve don ti kachianga Osimhen po hian pan se ati sualin karing lo ani tundin muna United le Arsenal nente soizom anni meka hei hi Osimhen atan thil thatok lo anni trophy choi adu ni chuan Saudi Pro League apan anga ya United emo Arsenal apan chon trophy a choi lawang tin asoi Barcelona midfielder Marc van Bommel poini zang khan thuthar aron neya Lionel Messi ain Lamine Yamal chu tha ati zok thu asoi Barcelona tana loin lanto Bommel chuan Lionel Messi hi kumsom pasari mi ani khan tuna Lamine Yamal ro puyang hian ala ro pui lawa chuwang chuan Lamine Yamal hi a tha zoka ke chuan kangai ani Messi hi player ro pui tak chu ani to nge ya Yamal po hian anung hi aron zui thei nge yang kumsom pasari ani lai ro rawa hante chuan Lamine Yamal hi sang taka Messi ain aum zok ti hin asoi Gabriel Agbon Lahore poini zang khan thuthar aron nei vele ta pandit na thokmek Agbon Lahore chuan tundin muna Liverpool in Harvey Elliott shal antum tia thom leng hi thu thatlo tak mai ani ya Liverpool hian ani hi anlama mowa tuna European Championship a che dan hian thil chu ati chiang ani Liverpool tan ani hi mi tangkai alani donna chuatir phalchi reng ani lo tin a soizui bok tundin muna Harvey Elliott hian UEFA European Championship a goalie a khung towa top scorer huanga pahnina din mun alu mek bok ache thate mawang hin du tu po anei chho nak maya Liverpool hian an chu phal tak angem ti chu zo na lian tak anne Jurgen Klopp point Liverpool chan chuatir lo tura adu thu alo soi ve to bok nimin lama Luis Figo an Kylian Mbappe Ballon d'Or adon arin lo thu kan lo tar lang to ani kha hemi chungchang hen Luis Figo hian ni sang khan thu thar aron nei leya Kumin bi ka Ballon d'Or dong tura inchu tura arin te chu aron soita Luis Figo chuan season liam ta player te che dan han en chuan tundin huna top 3 om tura karin te chu Lamine Yamal Ousmane Dembele le Vitinha te anni ya anni pathuma tang hen tuai mabar chon andon nge karing ani
adong turber ero soithiam harsa kalatiria club world cup te hanzo phot se thil te chu kan la soi thei chawang tin a soi Tottenham Hotspur lamina sengnu antum anga thom leng mek Eberji eze point ni jang khan thuthar aron neya Luis Kelly kumsang ni somthum thleng dai contract zia puitu Arsenal lamchon Eberji eze chu senglu anron du thu anron soi vele ta an club mel ma lian tak mai Tottenham Hotspur hi makhalin Eberji eze hi senglu antum thu anron soi tundin hona Eberji eze hlutna hi paw million somruk pariat ania Tottenham Hotspur hian the chu antum thu anlo soi towa amai ro chu Arsenal lam hian senglu andu thu anron soi vele ta London club lian pani te hian anin chu don ti na nia atu zonge ding changang ti chu tu na tanga rei lote a kan hriat arinom ole hadichin hatun tumatan chon ni tamai se clear tu te ka channel min ngai hlut sak thina inchunga lom thu ka sei tak meu ani like share le subscribe le man tan min han lak pui le ta ula thungai nom tak tenen kanin mu chhaule zel don nia